Pau kadak kasin bakari Amerika udun latrom kan sa bom sisya ya ke Iran hakano kano kapor. Lakam ru ya kane da foreign minister jong ke Turki hak ba ulong baka Israel berke Amerika kin sater ya ke Iran hakano kano kapor. Bat kawe kadak kasin kepala nang pentikna ya kane kadai. Namar bagi aeroplane passenger baro kiba lej bawan sa Middle East kila sange terkamlut kila kan selut baro. Kata ka KLM na Netherlands, Air France na France, ka Lufthansa na Germany, ka British Airways na UK, bat ka Air Canada na Canada. Kumta baro kini ki airline na Europe kila penbenah bakin sange terkam syua sipor pan lej benwan sa Middle East na kadaw ka bomdon ka syongstuk syongsan ha kati kejaka. Kumta ka airspace kala thali Middle East kabala penkre tang na kumta ki jetma. Namar baro ki aeroplane ki bakit passenger sa Israel, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Dubai, sa UAE kila sange lakan selut baro kaba desya ka dakasin kaba ngusirkai ha kaba ka Israel bat ka Amerika kila penkre pura banter ke Iran ha kano kano kapor. Namar ka Amerika kila penkre pura yagi bor sipai Middle East banter ya ka Iran. Bat ka thong jung ka Amerika ka day ban pen kelem ya kerkom sensyar dun bor jung Ayatollah Khamenei. Ban pen kela ya kerkom sensyar kadar ha kati kari. Bat ke Amerika mentah kan sabeno ya kumba sau pengut kinong Iran kibadon ha kari Amerika lakam kikot kubor. Bat kene kadai ke jingma kepal up ha Middle East mentah basatang lano ba ke Amerika kan sakribitno ya ke Iran. Bat ki kita jaka ki target ba ke Amerika kan sater. Namar ba ke Amerika udut latrom kalapan pau ban Kristyan ikipaj ba nong ya ki jong ke Iran ban pen kelai kerkom sesyar kadar hak te kari. Kane kare kat kum na jinglum jingtip na kot kubor ki ba per kentu pi ka Klais report, Karen report, BRICS New, Globe Observer, Iran Observer, Jerusalem Post, bat kuwi kum tak ke bandang ja nang ne syakmat tongenang api bat kubor di bandang wa. Bat siapan penkut jika kubor kane kadek jing mentip na kamta jing pi paj ba baro ladarang don badang kwa ban tit tiket logidro kabadai haboi rembong kat sau terik Februari arajar apun riu pila ban WhatsApp yang hawne numbar prah new kendai prah new riu sau not prah ha kabagi price kidai kumne ka price ke benkong da ka brand new Bolero kampar lan da ka pisah perlak tengka ka price ke ar Scorpio second hand lane lailak tengka price balai Bolero second hand lane arlak san pewajar tengka price pasau Honda City lane silak nur pewajar tengka price pasan Swift second hand lane silak sa pewajar tengka price ban Rio Martikar second hand lane pisah new pewajar tengka. Hakador jong bay tiket kabadai tang aspa tengka kawai ke tiket lada don benang kwa bantit online sa WhatsApp yang hawne number kublai sibun.